Ebi byayaturwa omu rukiko rwabwizibwera Rutoma Town Council rwashitama omu Council Hall eyabebembirwemu omugambizi wa Kanseegi Sanyu Boni Mutungi. Abo kuba twahinguza ekyandiko ekibarikweta physical plan ahabwe tawuni eyabwizibwera Rutoma Town Council. Physical plan kimanyisa ngu ebitu bentukora byona tubitakora mu mateeka omuntu abe nayombeka ko arikwenda konka hati ekyandiko kitahinguze rizoba ekitwatekaho umukono nitsakuza Kampala o ministry kibase kuhamibwa ministry kukiragaruke nirubari yabiteka lya government erabe ndukora umurwizibwera Rutoma Town Council. Tumihimbise bigambo ensi orukwikanisa ebyokufurira office ya Town Council kuzitwara rebisheki nkuku abambara district local government vitani bagamba yayongera kushobora anshongeji. Bena ekyandiko ekyo kyahiza kugaruka kikaba a working legal document for Bwizibwera Rutoma Town Council. Nkiba kimanyisa ngo omuntu wena uraze kugura omwanya mu Town Council aine kubanza kuija office tukamugambira ahayi wagura n'ekishara ahayi wagura ntutekateka kuraho iki na n'iki na n'iki. Abarikwenda kuombeka itaka ndugumari yitaka ryawe ndubaza mu government konka government nebe kwinoho ubushobozi kugira ngo ekyo rukwenda kora hitaka ryawe government eshemeye kucumanya. Commissioner w'ebyentunguka korwa ministry y'emataka amaju n'entunguka y'endembo yagira ngo ekikuru Bwizibwera Rutoma Town Council eine kureba ngo itaka ryeyine bayongera kurukozesa je. So this plan is neyoreka entunguka or how it will be and nenkozesa yitaka abokuba wazanko mu town tokabasa kurisiza mu nkente tokabasa kuombeka mu nkecyoroni. Eberagiro bya Uganda yes itaka land belongs to the people konke eberagiro nibigira ngo abantu kuza gukora sitaka ryawe no rukoresa nkeberagiro bya government bakugamba. Omugandi abarukwebembera ekitongore kya Kanama Community Interactive Community Support obebembirwemu Kebirungi Olivia ashobore ku bino konja kutayara amashomero gatarangwe na mugamwe omagombora kumugumwe gukoreba ngo bayonja kutongora iyo bwegese omurimbara. Ebitwashanga cya matambare abo kwa twashanga yo enkorensa eyo mushomesa no mweji bakwikana bona bakabasa kuhana magezi mwenu ni interero muranga amashomero gita go muri Kashari kugira ngo ebi byona ebitwareba babiteko mu nkora. Kebirungi ogamba ebinebindi aberebembiremo abashomesa 32 korwa amashomero ga primary omugombora ya Kashari babire batayire cyamatambare primary school ko mungumwe gukonja kuhano bwenje n'abashomesa koko ebintu bashima kuba nibikorwa abo burungi wegese bija kureba cyamatambaro kwe rukora abo performance abo kuba itukagira umugisha ishomero rito ndukoraje kweri nebyetengo bihango bikwetengwa government ngo twatereho abo kuba ishomero mundebuka turikushana na gukora kuyata government twashaba ngo etiyambe etuterehe ebyombe kutwina amajuga bashomesa environment nange tukusomesizaho byakisika bari abasomesa bitu message zo bakukozesa bakusomesa abana bari abana kuba kugaruka mu buzo bari abana kuba kuhereza speech batwegese ibintu bingi kandi tutabegeraho ibintu bingi twabeshongora twabakora skits amakuraga gasha ko anyine Fred.